Lamsagon no haina hain rok night no Kokborok Meetei and Entertainment YouTube channel. Bahai tungwe khazan mare kitching song khaklain rok jotono kaham kurung no tong na hain bagi lifestyle video kotal tubi feka je bukhok Elizabeth Colony lifestyle video bokroksa actress eba singer bini lifestyle video eba biography sung bini saimalanai bobupura asai tei bokroksa tamoklai tong tei bini boyfriend to tong kukuri bini family member besuk aborok bebak no sung bini saimalanai tei bini music video rok tamtamo aborok bebak no sung saimalai gabon sai second of kapno Kokborok Meetei and Entertainment YouTube channel no subscribe klai gongkai subscribe klai padi tei bell icon no sinani ta phogdi ga phadi tini video no changlai siwana Champion Samuel Chini Bukok Elizabeth Kalai real name tamo bini real name ke Elizabeth Kalai no bini kami ebe bless ke Baishamoti para ompi bini asaimani sal ebe date of birth ke 1994 bini present as ke 26 plus profession ke job holder ICA Tripura Information and Cultural Officer Government of Tripura Qualification by education ke school Holy Cross School graduation ke Meghalaya Shillong religion ke Christian bini favorite food ke muya cha khai goda mosde te muya andro bini eye color ke black hair color ke bo black no skin color ke white bini hobbies ke singing phari sungta bo saimlanai bini family member bini family member jotai khorok buri tongo bini mom bini dad bini small brother tei chini bukok Elizabeth Kalai nga phari sungta bo saimlan chini bukok Elizabeth Kalai bufruo YouTube 5 bo YouTube join khlaiman hinke 27 May 2013 no YouTube join khlayo bini kaisa YouTube channel tongo bini YouTube channel bungbo Elizabeth Kalai no nga phari sungta bo saimlan bini Kokborok music video album rok Tamu bini first Kokborok music video ni bungke branded Kormoti abo publishing ka 8 tarik November 2019 आज publish khlaijamona YouTube channel bungke view Tipurasa hamra karabati kaise bini music video no khorkabo romantic Kokborok music video a music video ni title ni bungke Nono se Nango bye bathagradi tamo orishano shalbrumno nini loke tonede abo publish khlaijaka 29 March 2021 nga phari chung tabuk saimalai chini Elizabeth Kalai ni boyfriend ta tong kurai chini bukok Elizabeth Kalai ni boyfriend tongo bini boyfriend ni bumke James Meetei phari chung tabuk saimalai ni chini bukok Elizabeth Kalai ni Instagram follower busa bini Instagram mo bini fan follower gangkai 32k nga khaklai rok tini chini bukok Elizabeth Kalai ni lifestyle video biography video nai sajaka tomong norok Elizabeth big fan ngi tong kai o video no 1000 like sokong ready ang o video no 1000 like ni target toni khenor tomong o video no sajaka kai share khlai ready no friends rok thanibo tei busuk sajaka comment busuk thangi comment khlai di ga haina haina bai next video ma lefne jotona hambai baba